Kas Malatibiyag! Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, Danica. Ay, madlaw ang inginaan. Ay, syempre, talaga ang inginaan daytoy abag. Nangina ti gatang ko iti daytoy. Ay na, imbag ka pa eh. Ta Kerim, ti gumatang iti signature nga arwaten. Of course! Jakmot kaya ti asi-asi nga arwaten, Iti daytoy a kinapintas ko, agusarak iti saan a branded. Ay na, uray awan mo't Ay na, makapaapal ka talaga, girl. Si Kamot, dinakman apalan, ta branded mo't day ta suot mo ita, taam. Daytoy laeng? Sa nakaskan ka? Dandani amin nga uzaram iti inaldaw kat, ay na, branded si ka. Well, kastala ti biyag. Klaro! Ay, talaga nga apalan ka. Sika talaga. Kat, day tangay sumungad. Apalam ka di. Ha? Ay, Wan, apalak. Agam tilaan kinapintas na ti apalak. Kayat mo asawan? Di mo kayat ti suot na? Kasi baga akon, tila kinapintas ni Mayumi ti apalak. Saan ko nga apalan dagiti kawas ken arwaten na? Mas apalak dagiti kawas ken arwaten, Danica. Mayumi, lunch break ay. Umay ka, tayong tamanganay. Sige lang, Rudy. Nagbalo na. Kasta ka day? Wan, iso asaan ako na amapan iji kantin. Tinasayaat, orayan na nga rodbeet. Inakla gumatang iti ka nagkajay kantin, tagsubliak ditaw. Aglang-lang taman namangan. Mabannog kan Idinto tanumangan ka iji kantin, nanamay kapay. Awanan yaman na, Mayumi. Basta orayan nak ditaw. Inakbiit gumatang iti ka nagkajay kantin, tagsubliak ditaw. Aglang-lang ta amangal daw. Klaro, kitaam ni Rudy. Anya ka matan? Claire, kung namit, nagalas ti Klaro nga awag mo kanya. Sige man laangan, Claire no Claire. Kitaam ni Rudy. Abay, aya? Sigurado ang makilanglang manan amangan iti kaopisinaan tayo akas la muchacha no kawas. Ay, ni Mayumi ti kunam. Katuan, sigurado ngamin ang nagbalon manan dahi ang Mayumi. Katmangan manan iti table na. Sa bagay, husto ka. Ay na, agpadpadala ang darudi kanday di ang Mayumi. Agpadada ang marigrikat. Ang lukit kita ti kudil ni Mayumi. Ay na, nagkinisi ka. Kasla kudil ti baknang. Anya abaknang? Kasano kumamat ngagbalin abaknang ti kasdi a klase ti tao ngay? Kasla nis-nis ti kawas na. Sa bagay, ang saan tayo asigurado, sis? Narigat nga ipapantay latan, amarigrigat ni Mayumi. Ano ti amom? Amangan no na baknang met, taapay akas ti kudil na. Kutis mayaman, ako nada iti Tagalog. Ay sus, saan anabak ng dayjay? Makitam adanda ni saan nga agsao, no dimon kasarita. Tatiga po na, mabain. Oy, Danica, di mo liplipatan ti pagsasao ako nana. No ti danom ket naulimak, namnamaem anauneg. Ay, adula amin. Diyak lamamati nga da nasayaat nga ilimlimod da diya Mayumi. Naalas apalimod ata iso, mamati akpay. Daytoy ka di, day birbiro ka mabado, manak ka. Ne, apay akastamot ton tila nga day ta akawas ko, nanang. Inlabak, tanagrugit mo't ngamin. Anya! Inlabayo day ti branded akawas ko. Katwan, ata namurngam kat nga rodan. Ay, anya kayo mutan. Agpakalain kayo amang ilabay ti kawas ko, adi yung manladamagan no, kaya't kung ipalaba kada kayo, ano saan? Kitaan nyo man tila nga na? Kaslamot dun saan ang nalabaan? Kasla na murmursang mat? Ay, saan mo't? Anak ko. Anya saan? Ay, makapasurun kayo. Kapag padayo lang di katrabahuak asan ang matagtagare, gaputa ibain na ti kinamarigrigat na. Ay, anak ko. Inton maminsan, saan nyo apakibiyangan alabaan ti badok, Amuyo lang arudon nga agpapalondri,
Ngam nakibiyangan nyo ket din alinabaan ti kaus ko. Ay, makapasurun kayo talaga. Umadanin ti kasangay mo, Mayumi. Anya nga umadanin. Inton umay abulan pa'y laeng. Katwin, umadani mo ten. Sika ka talaga, Rudy. Apay ayapad padaanam ti kasangay ko. When agsaruno ti kasangay yo kini Danica, kaopisinaan tayo, san aya? Talo lang aldaw, kalpasan ti kasangay mo. Isumat ti kasangay na. Ha? Ay, winagpay saan niya? Apay no, ag-double celebration tayong tulangan dito office. Ay, Jack kaya ti agsa umay papan iti dayta, Rudy. Ngamin, Jack amo, nanya ti panggap ni Danica iti kasangay na. Padasek to man adamagin no niya ti plano na. Tano man nugot, di oray paggidanin tayon ti selebrasyon ti kasangayaw. Maminpinsan taon ti selebrasyon. Apay analiday ka ba kay? Anat mapaspasamak kang ka. Naunag ti panagsunaay mo Apay aya. Jak ngamin malipatan, ti sinasaon ni Danica nga anak ta, idi rabi Apay ngamin aya, anya timbagana kun ka. Saan ko kano apakibyangan, nagiti branded, akawis na. Ay, oo na yun ni Danica nga anak ta. Apay aya akas di nga agsasaw. Ay, jak man amula kay. Adda pa'y apagladingitak. Iso ti pa nagpampamarang na abak nang, iji pagtrabtrabahuan na. Pagkunamat. Ay, di mo ay madlaw lakay. Basta no pumanaw dito'y balay, nakapuspustura. Pagparangan na nga isoket baknang. Kansan lang aday talakay. Adda ket ti pangikomkomparan na kanya kung nakatrabahuan na. Jak amo ano apa nga ikomkompara na kanyak day di tao. Ay, anya ngay nga raw. Kastala ti biyag bakay. May tapadasok to akasarita ni Danica nga anak ta. Ay saan? Jak kaya ti makigiddan iti selebrasyon ka ni Mayumi. Ag-celebrara kiti bukod ko. Kabalak mo ti gastos Si Kamay, jak mo't ibagbaga saan mo akabailan taggastos? Ising-singasing ko lang. Ay basta, siyak, ag-celebrate ak iti restaurant. Ijay ti venue ti kasangay ko. Kat maawis kayo amin nakaopisinaak. Amin kayo akatrabahuak. Ha? Agpaiso, Danica? Maawis kami? Wan Rudy! Amin kayo akaopisinaak kat maawis. Iti may sa restaurant ti pangiselebrarak iti kasangay ko. Kita man laan, no saan amabainan ni Mayumi apaman amakita na no kasano kabongga ti kasangay ko. Claire? Ay na, si kakit dimet. Apay aya amakipinpinalyagan ka kin ni Mayumi. Agsipot ta kayat ko apanagnakan ka. Abidot ti atap mo nga amangan no nabak nang dayja Mayumi. Gaputa na kinis ti kudil na. Aro? Dayta ti agpaiso. Panagnakakan kang agpaiso ti atap ko. Agdadata mo ta makita iti lang akan panagkawkawas na. Marigrigat dayjay. Ay na, saan kang agsigsigurado? Imbagak matankan ka. No ti danom ket na ulimek. Namnamaem anauneg. Anya ti ammom, amangan no di nalakayat nga ipasindayag nga adnagayam kabailan na. Ay na, itapay laeng, ibagbagakon kan ka. Mabainan ka laeng, klaro. Aday ka manen, klaro ko namanen. Claire ko na. Ay saan? Klaro ti iyawag ko kan ka. Awagan ka laeng iti Claire. No mapanagnagkam, abidot ti panangipapan ko amarigrigat laeng dayjay Mayumi. Apay ngagmay sa ka dito'y kantin amang mangan Rudy. Ha? Awan ngamin ni Mayumi akadwak. Nakalibita. Nadakit kayo mat, kini Mayumi anya. Ay katuan agkabadungalan kami.
Di ado ti amon maipapankan ko na. I mean, maipapan iti kinataon na. Ha? Anya ti kahit mo asawain? Ti kayat ko sa wen. Amang ano amom, no anya ti background na. Ha? Nalimod ni Mayumi. Saan nyagsasao, may papaniti kinatao na. Ngam ti sigurado nga mok, nasingpet, kan simple laeng nga tao ni Mayumi. Di met umadan hindi kasangay na? Kutuan, ibagbagag nga rod kan kwa na, nga awisin na tayo mat iji balay da. Ay, mayat day ta, Rudy. Saan tayo pa nga amon, no sa dino ti balay da? Mabain ka no, Mike. Oy, anya kumaga po ang mabain? Bayan man, ta siya to ti makisarita kan kwa na? Alukuyot nga awisin na tayo iji balay da. Anya man ang ti ibagayo ayan, nanang. Umadanin ti kasangay mo, anak ko. Kayat mo, taagluto ak, tawisam dagiti katrabaho. Ay saan? Jack agawis ti umay diti balay. Ha? Ag-celebrate ak to iti may sa restaurant no kasangay ko. Ngam pa nga asi yung tasaan kayo nga umay? Anak ko. Jack kayat ti may babain. Jack kayat ang makita da kayo dagiti katrabahuak. Iso asaan kayon to amapmapan. O anya, mayat ka, Mayumi? Awisin na kami iji balayo, inton kasangay mo. Nakababain samot. Anya kalaki din na yan. Awan ti rumbang nga pagbain na. Anya, mayat ka na. Umanugot ka. O sige, ngam paspasensyaan yun ton di balay mi Kanoan niya ti maisaganak. Awan anyaman na. Basta sure daytan, Amin tayo nga kakatrabahuan. Mapahan. O sige, maawis kayo amin. Anya ngayon nga raw. Kastala ti biyag ko nakmanay. Bay amon no kasta ti desisyon na. Ay, nadnadlaw nga ibain na tanida ni Kalakay. Ang nukas ti pakaragsakan na, anya nga rod ngay. Kasi itinako namon lakay, kasta latibiyag. Una, basta suportahan talatan ni Danica. Saan amabalain abaybay anta? Sigurado ka, asaan ang nag-back out ni Mayumi? Awisan na tayo, matidya balay da. Ay na, nalpasan ti saritaan mi, girl. Kan pa nagkita ken ko na. Ket amon atong palen, no anya tinapagsaritaan. Isa sigurado, asaan nga back out day jay. Good. Itamat lang aron, at dai anunsyo. Ano tikat mo sa wan? Mabitla nga, dungag ka. Everyone, please lend me your ears. At dala ang announcement ko. Mabitla ang daytoy. Inton kasangay ko, maawis kayo amin iti restaurant dita sa ti office, ha? Dita ngamin ti pag-celebrate ta. Namnamaan kayo to amin adumara iti kasangay ko, kakadwa. Danica, sigurado. Thank you, ha? Agsubli tayo iti trabaho tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti paatiw. Uray anya ter aramida ni Mayumi. Di nakto kabailan nga atiwan. Angin ni, kasi ti ka namin nga ibagakan ka, No ti danom ket na ulimak, namnamaem anaunam. Adula amin dayta. Basta, di nakabailan nga atiwan ni Mayumi. Iso ang masigurado, ano anyan to, mati ipasamo na kadatayo inton kasangay na iti balayda. Awan to apulos dayta, iti saga na iti restaurant, inton siyak ti agkasangay. Talagang ipaypaysom, ti makipinalyagan ken kuana. Ay na, saan na ka makipinpinalyagan? Pampanag nakaklaan, amas kabaelak ti aggastos ngam iso. Kastala ti biyag! Ay na, jakla ni namnama ang mansyon gayam ti balayo, Mayumay. Katnay, ay na, nakadutilugan iti garahiyaw. Agmay-may saka pa'y gayam nga anak tibak ng anegosyantay.
Ala, nagadun timbagam, Rudy. Ay na, talaga ngamin anak laatak, mayumay. Kat dagiti sa nga ilim. Pasig a prominente at tao. Ay na, kaaduan kadakwada ti politikaw. Bisita ni Papa Dagita. Da kayo lang akatrabahwak ti bisita. Ha? Sige. Panawan ka pa'y dito'y ha. Asikaswak lang ti kaopisinaan ta iti dayjay abanda. Claire, Danica, feel at home ha. Saan kayo ngagbabain? Uwan, Mayumi. Ay na, nakabakbak nang ka. Saan mat? O sige, ag-enjoy kayo ha. Uwan, di kagdanag. Ay, happy birthday. Ay, thank you mabitlaan. Taas si kaswak dagiti sa nga ili ni Papa. Paya di ka matagtagaringay, Danica. Claire, jakla, ninamnama. Ay na, kung naktumad ngamin ka. Saan narumbang akad ngan ti may sa atao. Kunada nga rudan, no ti danom ket na ulimak, namnamaem anaunag. Kas ka ni Mayumi, saan ngagsasao. Ay na, iredera mat gayam. Nakababain, Claire. Pumanaw tansan. Marunrunaw ak iti bain dito'y. Mabainak iti mismo abagit. Gapo iti imbagbagak idikan ni Mayumi. Kasta ati biyang, Danica. Iso nga ita, amumot siguro nga attanan dagiti ibagam, maipapan iti sabali atao. Ditang gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No ti danom ket naulimek namnamaem anauneg. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Pare Malyang. Apay paray. Kasla kamat lang na oramalay. Ay, dito itapay pare. Dito itapay ruwarda rasam. Apay adi tarwar. Anya ngamin ti bagam aya. Amangan ngamin nomangag ni bakit mo ti ibagakin ka pare. Narigatan. Anya day taaya. Ay na pare. At dadwa nagpipintas kin nagsisiksyatseks. Ay na. Ay uwit-tuwiw at talaga pare. Nagpupudaw kan. Ay makapabaar itirik na paray. Ay. Siksik ko ng paray. Apay nga ron niya umaynak ayaban niya paray. Ay, kuha ngamin paray. Sapsapulan dati balay da Rafay. Sapay anda iji bagyo ni Rafay. Tagad adal. Wun nga raud. Kat day tati parikot ko ita paray. Tawan ti maipasangok kadakwada nga agnagan iti Rafay. Ay kat ibagam tipod no paray nga adda iji bagyo ni Rafay. Iso apagawi idem idaan. Ay saan pare? Sayang mo't Na, apay asayang. Kat saan mo't amabalin niya agpamarang ka asika ni Rafay. Karkaro asaan mo't amabalin asika ti agpamarang paray. Iso nga ron apagawi di baon. Ibagam nga agsublidan taon inton sumangpet ni Rafay. Ay saan Nasakit tinakam ko na agawid da. Anya, kat ayan dang araw, ta idit taman ida pariinggaw. Apay nga adito'y matan restaurant ti imayan tayo. Ay kahit agmirinda tayo pa'y mo't Ay gayam, ni Malyang daytoy kadwak. Malyang iso ni Shirley, daytoy mo't ni Jana. Hello, ading. Ni kumarafi, ti kayat mi ama kasarita, mano. Kasano amoyo ni Rafay? Nabayag a close friend mi ni Rafi. Namin, kanayon kami nga agkakadwa idin o da concert ijay lugar mi. Actually, agar-arong kanyak ni Rafi. Well, boyfriend ko ni Rafi. Ay, aguray kayo. Ni Rafi nga men, adda ijay kwa. Adda ijay abroad. Wow, pudlaw mga adens. Adda ija abroadan ni Rafay. Nabayagan Anya, nag-abroad asaan ang nagpakpakada? Anya mo tanda dya, Rafi?
Dinak man la inawagan. Tas tala tibiyag ang mga adings, ngam saan abalay? Saan kayo ang madanagan ka? At na kami dito ni Pari Malyaw. Ay saan aya paray? Wait, punuti ko na ni Pari Inggaw. Available kamay. Aus! Ha! Naglalakay kayo, mat. Madlaw mat itilangayo a pamilyado kayon. Kan maisa, adamot taste mi anya. Imbag pa ni Rafi, tabarupay. Ay, siyak, baruak pa talaga. Nabayagan ana baloak. Nabayagan ana tayo ti asawa. Oras siyak mat Na, baro kami pa talaga. Kain, napudno kami nga agayat, adeng. madlaw nga da asawa yon, mga manong. Baro kami pa, kung nakarudain. Wen, agpada kami abaraw. Tani Malyaw nga nabayagan anatay ti asawa na. Kitsak, pinanawan na mo ti asawa. Iso baro kami manay. No way! Lakay, sa dino aya tinapnapanam. Nagdardaras kamot arimwar ita imay ni Pari Inggaw dito balay. Angam saan kamot tayo na nagsublay. Ay, kwa bakit? Dalaing importante anapanan mi kini Pari Inggaw. Sa dino man ang tinapanan yaw? Kwa bakit? Napan mi man tiniliw jay baka ni Pari Inggaw, ta nakabulaos. Uwain, kat inasak na dagiti kapagayan. Ay na, tirigat mi anang tilitiliw ka dagiti abaka. Agpaisaw. Uwain bakit? Kat, imbag tanatiliw yumutlaan. Ay, katun natiliw mi abakait. Kat ada ijayin sirok ti akasya nakapagawd. Ay, salbagki di da ijay ta. Dandanin aksinang daw. Sigurado am laang lakay nga agsasao ka itipod daw. Mamuak lang alok-lokwanak. Sika, ti ipagod ka. Panyang! Bakit? Ayan tayo naglakwan tayo ti dua baka. Nangilim mangam. Ay, adadita sirok ti kama. Ingkabil ko ti kalderaw, tapno na dapuor, saan ama puuran. Aya, na-discarte kamot bakit? Ang may nabakit. No adda po or kata madadang, mapuuran tulat na ti kwarta. Iso asaan ka nga giduldulin iti kwarta diti balay? Ay dalakay, awan ti puor, ama pasamak. Ay, di mo mulaan mo. Awan latag, sigurado mat At inasaya at bakit? Ibang kuta lang ngayon, mas sure. Anya, masadot kanto pa'y amapan makichinda, day tantulakit din mapan agibangkaw. Ay, nay, kakit din aya. Mala, mudtoy tasak ti mapan mangibangko bakit? Nagrigat tagtarakin ti baka. Kalpasan na, mapurnada lang tinaglakwan. Ay, sana mabalin mo't bakit? Ala, sige man laangan. Ingkaalaan di tasirok ti kama. Kat, amomot laang ayat ti agibangkaw, si kaalaklakayan. Kwa. Ay, nagpaisuro akmat bakit? Mala, ala ikaw, daamang no atidog ti pila ijay bangkaw. Panyang, my love. At damanin nakabulos sa baka ni Pari Inggaw. Manan! Kinal daw sa amatan nga da makabulos abaka ni Pari Inggaw. Uwin nga raw. Kasanaw, saan dan tumat nga ipagod anasayaat? Ay na, makabanog tagtiliw iti bulos abaka. Ay kat, mapan ka nga ruden alakay. Tapno saan na nga asakan timula dagiti kaaruba. Sige, mapanak nga rodan bakit? Ket ang mga numarabyan kami nga gawid, Anya, agtiliw kayo lang iti baka, marabyan kayo. Ay, narigat at tiliwan dagiti baka ni Pari Inggaw. Bakit? Tanaatap da. Mapana ko. Ay na, paray. Nakalibas tamanan ka dagiti asawa ta. Mayat paray. Nagganas abyan. Uwan nga rod paray. Imbag lagi din Tadadagiti bakam amay pampambarkaw. Wala paray. Sa nga sako ti pangalahan tayo ti rason.
mapantangarudain. Kasigurado nga agor-ura yung dagiti chicks ta, ijay ilay. Ay katuwen apare. Agin didida pay lang. Ngam kayat datamet lagayam. Nasa diskarte lang yan, kunada nga rod. Pare, so anagasat ta. Tanakasarak ta iti ubing nga adayong dagiti asawa ta. Ang paray, kasanaon nagkurang ti budget ta. Di ka kadagdanag, paray. Anya ti serbi na dagiti naglakwan mi iti baka ngay. No saan ta nga usaran. Ay, adaya, paray. Ay, katuwan Ay na. Nawad-wad ti imat ko akwarta ita, paray. Taintalak ni Suling nga asawak ti naglakwan mi iti baka. So don't worry, paray. O saran tama pan makidait. Never pair. Ingo is hair. Ay na, nagmayat mat dito yan, pare Malyaw. Italang ang makastrikat iti dito a restaurant. Ay, katsaan mo ba't niya patlaw nga ignoranti ka, paray? Tanay ka, babay. Ay, tunan niya. Hi! Hello! Adda kami! Nagalamat ang tinorder yung amakmakan. Ama, no saan tayo ama ibus na gita? Ay, katuwan tapno ado ti pagsasangwan tayaw. Aywan gayam. Kunayo nalawa ti dagdagayon. Saan ka din? Ay, wen, Jana. Ay, pudno dayta. Nalawat idagame. Kinapudno na. Asyenderaw ti awag da kanya. Os? Really? Kaslaad na nangagkuit na yung anang ibaga nga ado ti negosyo yun. Oh, that's me. That's me. Siyak dayta, Shirley. Wow! Negosyante ak ngamen. Pudno dayta. Negosyante dayta akong pare. Di mi kaya't nagpalastog. Saan kami basta-basta? Talaga? Correct, mga siksi. Baknang kami. Narigat lang amin agpalastog ta. Humble kami. Correct. And available kami. Yes. So nga awan ti pagdanagan niya. Ay na. Friend, birukan ta ka di pa ni Rafi. Saanan, friend? Pinanawan na tamutun? Don't worry. Wala na kayong hahanapin pa. Anya nga'y inggaw. Na ibang kumbutlaan nga dyan naglakwan ta iti baka. Ay kawun Wan mo't Imbang kuk amin bakit. Ultimo 850 abariya. Siyak pa iti kunam. Ay kat na nga laka kumamot tan ay iti pinagkaan mo. Wano pinagmeriendam lakay. Sayang bakit. No nagnagto pa yun anagawad. Anya? Ay, isumat lagayam anarabyad ka lakay. Di ta makitam ti sakripisyo bakit. Wan nga raud. Ala, manganta nga rudan. Ano santan aday ta dinangdang alinutok. Kwa bakit? Nabsugak pa, tananganak ijay ilay. Ha? Nangankan ko nam? Ngay, anya ngay tikinan mo ijay ilay. Nagkita kami ngamin kan ni Pari Malyaw, katin libre nak itimakan. So, dayta dinangdang mo bakit? Ano sampay laing asidaan, asiksika? Ay na, Kaka Maria, nagrigat at alaga no adda makabulos adingwan dito'y purok tayo. Apay ayapan niyang, asinaw tinakabulos ti dingwan na. Ay, jay baka kano ni Pari Ingo. Anya, ay, awan tinakabulos abaka, awan matinakitak. Ay, idinaminsan nga'y, Kaka. Adda ka din nakita man nakabulos abaka ni Pari Ingo. Awan matinakita, kakapanyang. Kanda magko anailako kanon ni Ingo dagiti dua abaka na. Kasta ka day. Kawan, kan nakitak la itay ni Ingo, nagpaili damay, kadwa na ni Malyong nga asawam kaka, naglugan da iti Jeep. Kasta ka day. Ay, jak mo nagpaili da, Kaka.
Ay, loklokwan nak nga ro ti asawak no kasta. Ha? Ay, sana balay, kakapanyang, tawan ti kalokwan, asaan to amamuan. Tandaan amday ta, kaka. Anya ngay, friend, kasla kayat kumatan ni Ingo. Uray sakmot, friend. Kasla kayat kumatan ni Malyong. Ay na. Bak nang dangamin, friend. Kan, single da pay. Ang, kasano ngayon ni Rafi? Mabayag pa'y nga agsubli day jay. Nupud no ang nag-abroad, friend. Sa bagay. Kasla tatang tamutan da Malyong kan Ingo, friend. Laklakayan da. Win nga rod. Agat pumada da, friend. Kasta na ti biyag, friend. Tinapatag. Ado ti kwartada. Practical itan ti biyag, friend. Lakay, Agpodno ka. Awan mo't kano tinakabulos a baka. Ha? Anya? Kwa? Anya nga awan, Mike? Ada! Sino tinagko ng awan? Ni Kaka Maria tinagko na. Na? Ayag ka, bauday jaya, Maria! Patpatsim mo, day tanging bagana. Kaninla ko kanon da pari Ingo jay baka da. Isu akasano a makabulos? Ha? Kwa? Ada pa jay may sa baka na. Isu tinakabulos, bakay? Uwain, isaw. Bagtit da jaya, bakit Maria? Di na mo tibagbagana. Ay salbagkit di da jaya, bakit? Ay, sapay nurumwar ka. Pasaray marabian ka nga agawid. Papapanamaya! Mapanak nga ron tumultulong agtiltiliw iti nakabulos abaka. Bakit? Ay unay kan ayamit. Di nakloklokwan si Kamalyong. Ha! Maamwak lang nga dakalokwan nga aramidam. Irakad ka amat maturog. Saka isaltak iti uray la malapsutan ka. Ay, saan ka luklukwain? Bakit? Tumultulong lang iti karuba. Ay, unay kan aya. Pagkabasulak ayaman ti tumulong. Kamata. Na. Wan, sige friend. Sorpresaan tadamalyong kan Ingo. Mapanta iti lugar da. Wan, friend. San abale? Amo tamutan di lugar da. Kan saan ta nga ibagbaga? Tapno masurpresa da. Wan, friend. Kan tapno makita tamutan ti balayda. Ay na, nagdadakkel siguro ti balayda. Tabak nang daan niya. Ay na, excited ako, friend. Ala, mapantangarudan aguray ti lugan ta, friend. Oray siya. Excited ako matan. Pudno amin nga imbaga kada kayaw. Kanayon ko ida makita mapan ijay ilay. Kasla sa bali ti agparparik na kanyak maripanyang. Kasla. Rason sa amot lang nilakay ko ti amin. Wan nga rod amaray. Ti rason mat ni Malyong. Agtiltiliw da kan nilakay mo iti nakabulos abaka. Gaya mapanday jay ilay. Awanan ti baka may maray. Inlako men. Kat ti pagdandanagak. Ay namaray. Jay imbang ko nilakay ko ang naglakwan may iti baka. Ay, sa bagay. Jay nga rod ko nakon. Awan ti kalukwan. Asaan amamwan. Panyang. Suling. Iso adi ka agdanag, no bilang tandar aramidan dagita sawa yung adakes. Ane, at sumungan adwa apabalasang. Agturong da dito'y balayo, maripanyang. Naimbag nga oras yung mga nana. Nay, ay kastamat, babalasang. Papananyaw. Umay mila ko madamagan no sa dino ti balay da Malyong kan Ingo ditoy. Ne, panyang, suling. Dagitimot, asawa yu ti sapsapulan da. Apay ka day. Anya ti masapul yo kan ni Ingo nga asawa. Ha? Asawa
Awayo kunayo ni Ingo, nana. Wan! Siya, ti asawa ni Ingaw. Kansiyak mati asawa ni Malyang. Awan, babalasan. Dagito'y tasawa na malyong kaninggo. Ay, asino kayo kaday? Ay na. Nabanuga ka nagbalsog ba ka? Mabisina ka, nakaluto ka kaday. Salbag kakit day! Ah, Kayat mon sakat nga isinak dagiti dua nga imam kadwa sakam, Sa kun tudot-duton kun pudak day tadilam nga ulbod. Kayat mau! na. Apay mo't kastat ibagbagamon ba kahit anyayat ibasol ka. Ayan na jay naglakwan ta iti baka. Ayan na. Sumungbat ka! Kahit aday jay bangko Kasta. Sige. Ingka i-withdraw. Itamot laang. Na, ay unay kamutan, kat no kay bangko klaeng baka. Ay, ingka i-withdraw! Tano awan ti maiyawat mo kanyak. Dagiti dwa sakam ti balsigak. Salbag ka. Agar-aram kamot gayam. Kunam siguro ajak maamuan anya. Ay, bigat mo't gaya man. Ay, nagmaya lakit tiring ko na ya. Nana, apay ngay, kasla, saan ko matan may kutitidwa asagak? Apay ngay, nakarakada matan. Nakarakada matan dito idakaon. Ay, sos, apay kasla matan na ipagod abaka. Bakit? Bakit? Ayan mo! Pagyang! Apay anak agalo tak matan! Daita, terumbangkan ka. Asawak nga ulbod abaka. Adagayam Shirley, kas kada dyan na yu, Kasanuan na mo ang bakay. Ulbod! Adaya mailamang mo kanyak. Ulbod abaka. Pangasim abakay. Nabantek ka simbang pat idirabe. Isang enrakad kan. Pangasim mo na rukatan lang kung dito. Ay, mabisida ka. Saan? Ikan kalangan iti kanam. Kan ikan ka iti arinolam dito'y abay ma. Apa naskan pa lang ay rakad nakmat niya ay bakit? Wala! Tapno saan ka na makaruar dito'y balay amapan agtiliw iti nakabolos abaka? Anya? Nagadaw arason mo, salbag ka. Padno jay ko na ni Kaka Maria. Awan, ti kalokwan, asaan amamuan. Iso aditakan, aging gat inggana. Aging iti saan amarunot ti talan. Bakit? Pagkawanan na ko na! Bakit? Agbalbaliw ako! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan ti kalukwan, asaan amamuan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Nas ka na may ring pas kong aramidan da ito'y bubong ti barangay hall. Sa kapay nga agawid ak. Hoy, Bakay! Sabado itang, trabaho ka pailaan. Kundi trabaho ka madita. Awan to, wala ti sweldo yung volunteer. Ay kat, an-anusan pa lang Annalyn. Anya nga, ikat awan pa mo ti bakante nga minapakitrabahuan. Ay kat padasam nga min ijay munisipyo Ang mga no adda bakantay, oray janitor laang, taday tati maibagay kan ka. Wen, Annalyn. Sa nabalay ta naragsakak mo't at tumultulong pa lang dito barangay tayo. Nga oray na awan ti sweldo. Di ko namkit day, agpasikat ka lang kini kapitan. Agawid ka kitday, mga no awan maganap mo dita. Ay, talaga ang manakuyaw day di Annalyn. Nalaing ngagsaw. Sapay iso ti sekretary ti barangay yung kasday mo ti ugali na.
Manyangay nga rod. Kastala ti bihag makay. Agan anos kalatan ah. Nay! Nasaya at man tanay simpatoy bubong ti barangay hall tayo, Kapitan. Wen nga raw, manang Elsa. Asino nga ta tinangisimpa di tayo? Awat mo titinagdadan tayo a karpinteraw. Ay, no asino man day taatawa ka, talaga nga adda pa nang isakit na iti barangay tayo, Kapitan. Wen, manang Elsa. Adda plano ka mangipatungpal amang kita. No asino ka dagiti kakatwa ken kabarangayan ti kayat na ti tumulong. Apay, Kapitan. Adda ka di man nan kabarbaro nga ordinansa maipapan iti dayta? Ay ket surutin tayo ati naramid ti maysa mayor. Anang itandudo iti binipisyaw dagiti tumultulong laeng. May mayat day diya mapunduan. Day tay proyekto ang nabayag amalpas. Ay, sa bagay, husto ta kunayo, Kapitan. Ang karamanak kaday kadagiti binipisyo nga ibagbagayo, Kapitan. Ay katuwen ama ng Elsa. Di kan umapapal, tadabot ng binipisyo. Takagawad kamot nga raw. Bayam nga isudamot ati maikan. Share your blessings kung ada nga ruday. Lakay intaon. Ada ka mat, ispe. Saan aya nga da opisina yo ita? Di kag tagtagarela ka inton. Naka-schedule ita mapanak ag kolekta iti dokumento. Ibagat tulatan ang awan dagitay kasapulak at tao. Naay. Manglukloko ka iti kastangar aramidem. Kasta lati biyag lakay inton. No saan mo amay saan dagita mang paspasweldo keng ka, ay kat kaasi ka Di ka pailang arod mapan ag garden. Ay, manjak lakay inton. Kakaisuna siyak tinaala at treasurer ti barangay tayaw. Siyak ti paray gamit ti kwarta lakay inton. Siyak! Ay na, nagdagsunod na ito abaton. Ay, disok man pala dito. Ay, makabannog ha. Apag iso, aglinong akpailahin. Dito'y kalkalapaw ni Mang Inton. Nalaklakan, nadagasak da ito dito yung madamdama. Nagdakkel daytan abataw make. Ay, wan Mang Inton. Wan gayam. Mabalin ka diti makiinom, Mang Inton? Ay, wan Ala, umunod kan dito kalapaw ko. Sige. Ala. Agtugaw ka dita. Sa inak mga lay ti danaw. Sige man nga rod, Mang Inton. Ay, agtugawak pa ilang dito ya. Pangororaya ka ni Mang Inton. Nalagdamat da ito'y papag dito yung inaramid ni Mang Inton Ato yun ti danaw maki. Ay, agyaman ako na yung Mang Inton Thank you. Hatay. Napintas tinagbanagan dito aramid ka landscape dito Arubaya. May pakita dito iti vertical gardening. Apag isumot tayo, tadadag iti mulak dito. Bakay! Naimbang nga oras mo, Kapitan. Ay, parang, nagkararabid ka ba't iti landscape mo dito Arubayan? Uwan, Kapitan. Amuyo mo tayo. May saka dagiti nakiseminar. Idadati na angay a seminar. Iso nga da ito Impakat kun dito Arubayan. Ti insuro da iti seminar. Ada dito iti vertical gardening. Tapno ada ti aktual a makita dagiti ka Aruba. Kat amudan to nanya taramidan da. Ay na, imbag ka pa'y barok. Tamom ti tumulong dito barangay tayo. Nagagit ka launay. Kasta talaga, Kapitan. Rumba nga tumulong tayo iti komunidad. Tapno makaipay tayo mo iti uray basit a kapanunutan na may panggapon iti pa nagprogreso. Ay katsapay la ko mga rod Tada ito yung naramid mo a landscape. Tuladin to, dagiti ka barangayan tayo. Nalain. Apay, Kapitan? Yaramida man ti report ni Makay. Nagbulbulunter diti barangay tayo. Ay ta, naggagay, agmulmulay ti kumkumpormay. At dapay garden nan, Arubayan na.
Wala, Kapitan. Ngam awan mo ti makitak na imula ijay. Adda, nagmula nga rod ni Makay. Ken adon tinararamidan na dito barangay tayaw. Tinarimaan na pa iti bubong ti barangay hall. Ha? Adto, ti detalyay. Kasapulak na ito inton pikat Ken ko gayam. Aramidem mo tindaga di report para iti meeting tayaw no sumaruno abulan. Anya, mga ramid ka iti report? Maipapan iti inararamid ni Maki? Wen nga rod, SP. Ay na, isupay at trabaho. Ay, amom ka di. Anya day jay? Ay na, agpaspasikat laang ni Maki. Tapno may employed dito'y barangay. Ne, apay mo't anak ko nam day ta. Kas makita mat. Kumkompormitar aramiden na. Agvolunteer pa'y amang tarimaan iti bubong ti barangay hall. Agar aramid pa'y iti garden na. Maawata kon ti kayat mo asawan. Agpapa-impress ka ni Kapitan, tapno makasarek laeng wenno ma-employ diti barangay. Ay na, husto tako nam, SP. Nagpuskol ket di ati rupa na. Dahito imot Kapitan, mamati mo't unay. Ngarud na. Sige, taaramida kun ti papa-aramid di Kapitan. Anday ta, nagtubon dagiti mula ka pitsay. Nalalang tumod dagiti pitsay ko Mayati pa nagtubo dagita amula. Wen manginton. Nasayat nga rin na nagtubo da amin. Sika kaditi nangimula ka dagita, Maki. Wen manginton. Inmula ka di pa napalabas abulan dagita Naglalang to da. Oy, dahil talaga yung tipaspasin-dayag mo ka ni Kapitan, Maki. Nagbasit mo't gayam. Kun kasla saan da pa'y nagtubo. SP. Ani asaan da nagtubo akon kunam, SP. Kat numakit kitam analalang tuda. Kunam kit din asaan. Agpay sumat la kay Inton. Agar aramid lang ni Maki iti panggapwan ni Kapitan ang mga laken kwa na di barangay hall. Nay, awan ti kasta panggap ko, SP. Nagtala ka man? Ti kunam kit day, agpaspasikat ka. Agsip-sip-sip ka. Tapno ibagak ken ka, Maki. Awanan ti bakante apwesto para ken kay di barangay hall. So, sumardan ka man, magpaspasikat. Panawan kayo man lang. Kastala ti biyak, Maki. Saan mon atutupan dagita akong disaya at atat tao? Anya ngay na line. Malpas mo ka din dyan paramid ko report. Ay, kuha, Kapitan. Saan pa? Ay, hapo, ayan, Alain. Namnamaag amasapak ita amapan iji munisipyo ngam di mo pa'y gayam na aramid jay report. Kuha, Kapitan. Sige, taramida ko. Sige, humuna ka iji munisipyo. Ngam isurot mo tunday ta report, Ha? Basta ilipas mo. Kan isurot mo iji munisipyo. Awanin ta dupe asaw. Uwan, Kapitan. Anya, inungtan na ka ni Kapitan. Uwan nga rod. Iso abalsak da di Maki. No saan aga po iti inaramid na agarden? Sa anak kumaan na ungtan. Dadaulak san dagiti mula na. Ha? Ay saan mo't Amang ano nakarkarong agungot kan ka ni Kapitan. Ay talagang agngar-ngar-giyatak iti da iti Maki. Makita na! Agyaman nagkada kayo, kakalugarak. Taimay kayo dito yung garden. Angam, saan ada kami tinangaramid iti daytoy? No dikat ni Maki. Ganda kami matitimulong ang nagsibsibog. Damat dito ni Nalain. Uray siya ka, naglinis akmot ditoy. At tinasaya at mapantayo pa iji opisinak. Agsasarita tayo ijay. Maki! Kapitan? Apay ka di? Isardeng mo pa laeng ter aramidam, Sumurot kan kada kami di opisina. Wen, Kapitan. Bagay, agyaman na ka, tata ka tumultulong dito yung barangay tayo. Kastala ti biyag, Kapitan. Anya kay katawan pa mo ti permanente trabaho. Tumulong aklatan na dito.
Tapno, sa anak pa, may nainayo na parikot ti barangay tayo. Day takit tinasayaat. Nangigmumad siguro, ti kinunatagiti naggapu iji munisipyo. Ay, uwin kapitan. Amuyo, jak naman ti kasya desisyon da. Yan tangay kasapulan, nya da mangituloy iter aramida, bueno tirinugyam. Ay si kamot laeng, ti ising-asing ko amang trabaho dita. Ang kapitan, no mapasamak da ita. Amang anyan tumanin ti room so asao-sao dagiti sigod nga empleyado diti barangay tayo. Amuyo mo na, kagoradak. Di ka di madanagan. Siyak ti makaambo amang ilawlawag katakwada. Inton agmi-meeting tayo no Lunes. Meeting tayo, kapitan? Kituan, makay. Iwaragawag kumatan, asikat ti mang ibagay iti barangay tayo. May panggap iti nutrisyon. Ay na, agyamanak mo kasta, kapitan. Pinayaban kayaw. Tadakayat kung ibaga kadakayaw. Pagsayaatan ka di daytang kapitan. Ibagayo laang no niya ti maitulong may kapitan. Si dadaan kami at tumulong. No may papan iti dokumento, kapitan. Siya kun ti mga ramid tasyak mo ti sekretarya. Oray siyak, kapitan. Nalaingak mo't no may panggap iti panag-budget. Itadyo lang ti kwarta kanya. Siya kun ti makam mo. Saan a kwarta wenno dokumento? Ti pagsasaritaan tayo. No sana dokumento, kapitan? Kabailak mo't kat ti mapan kadagiti nagdudo mga opisina. Aguray kayo man na doa. Naglaing kayo ngagsaw. Ayan tay report niya, paparamid ko king ka. Nalain? Ay, ikwa, kapitan. Ay na, saan pa'y analpas? Dandanin malpas, kapitan. Uwan, dandanain. Makitam, nalain. Naglaing kang agsaw. Agam, awan mo't ti aramid mo. Amom ka day, di pagsasao, nalain. Anya pagsasao, kapitan? Di ka sumanao. No nakurang mo't ti aramid mo. Ay, anya ngay nga aramid ti ibagbagam, kapitan. Kaya't naasawan, ti sao nga sao, ket awan ti mararamidan na nasayaat. Kasta kayo adwa. Ni, adamot na aramid ko kapitan. Ay. Di ka man sumanao dita. Itad mo ki din, ti expenses ti barangay tayaw. Jack pa'y narugyan ana aramid, kapitan. Makita. Awan mo tinaramidam. Ay, impag pa ni Maki. Volunteer kung kunatayaw. Nga madanaramidan na. Tapno mairaman tayaw iti pasalip ti munisipyaw. Kaya ti asawan, kapitan. Iso ti maikan iti pamadayaw? Ti barangay tayaw ti maikan. Ngam adamat ti maitad kin ni Maki. Ta isukat nga rod ti nangaramid. Kanda ito'y pay. Agtrabahon ni Maki dito'y barangay tayaw. Ngam, munisipyaw ti mang pasweldo kinkwana. Ditan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka sumanao, no nakurang met ti aramid mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ngalabong! Nene. Apa yan nakaida ka manan dito igid ti dalan, Mang Tokyaw. Una sana nakatugaw, nakatagdar. Na. Una niya. Ay, bagbagayo talaga, tinagan nyo ang Mang Tokyaw. Apa yan ay bagam ti kasta? Una, kasla ka matin na kuryente atukak. Unay kan kawamo? Sakit dia. Bagbagay mo, tinagan mo. Kanayon kala mababtuaw. Sana bali Mang Tokyaw. Basta saan nagkakaslaking ka no mabartay. Sa bagay mo. Malal,
Ingkan iti papanam kalabaw. May banak nga gilad dito ikit dalan. Sige. Bati ka pa yung araw. Mang Tokyaw. Maganan ka. Ay, sir. Naitog magkamalan kalabaw. Ano ikaw? Ay, just kikit ay. Nakita nakmanan ni Mang Tokyaw. Kakadwa, anusan tayo pa ito umakar iti destino? Barang makaala tayo matlang iti sampol. Agananad ka nita, muknang. Amang ano, matuktukan ka nita. Anay ko! Isos! Kunak nga minyag-sipot ka. Anay ko! Oray nak, tumayag nita. Sige, umay ka dito eh. Anay. Anay. Ay, naitib ko lang ba tayo na... Anay matitigasat tangag kasinsin. No sana ka matuktukan. Si kamot ti maitib ko. Uni Rod, anay ko. Rumor naman pa ilang dito. No masumang no niya dito. Sige, kalabog. Umay ka nga rudan. Haglugan tan di tabagon. Day, nasaya at tanda kayo na adwa. Apay nga datapal day tamuging maumok nang. Ay, kung amin nante. Natnagan iti kayo. Idada kami iti unag ti usok. Uray mo't sika, kalabog. Anya ngay, day ta na itapal di ta abagam. Kuantay, nanti mo't. Anya ngay, nabagtuog ka iji unag ti usok. Ha? Ay na! Ay, naikat agasat yun, adwa. Apay nga nagkatawa ka, antay. Ay, kasanaw. Talaga amok nang ka. Takanayon ka matikulan. Kay sumot akalabog tinagan mo si ka. Takanayon ka mat amaidugmam. Ay! Antimay! Kat anya nga raw. No, isutigasat may. Ay, kat aganos kun agan anad kami latan ah. I saw the night and the night and the night didn't pass me. Tira! I saw the flickering shadows of love in her eyes. My, Daniela. Ay namang Tokyo, husahan akan tayo kung inumyo. Ay, wala ka de isang. Naragsak kami lang. Saan kami nga agul-gulo Wala, nakangal-ngalaw kayo man. Saan nga balay? Tabayadak matinay numay. Ay namang Tokyo, no nga taurnungam ti kwartam, tapno adan tumet makaut mo no agkasapulan ka. Na. Ay, concern kan samat kanyak isang crush nagsamat. Che, di ko nagsayang dagita kwartam apagin inom mo. Amom ka ditay pagsasao ako na. Sa? Ano dita sa? No adda maisukibot, addamet makaot. Nangag mo? Anyang makaot ako nam, No adda atin dulin mo. No adda tay urnong mo. Amok day tapang panunutan mang Tokyo. Amom, no makiasawa ak. Day tay adda urnong na ti pakiasawa ak. Kan saan aday tay artak akasken ka. Che! Manong kalabog! Na. Abay tirang, kaslad namang kamkamot kin ka. Awan manong, ing kayo kumakitaan ni Mang Tokyo. Nakaturog manan iji akikit adalan. Amangan numat nag-ijay. Sa di na banda? Iti ngay ayan tinarba, idi na palabas sa bagyo. Ay sus, delikado ijay. Ayabam ni Manong Muknang. Tapno at kadwa mamang bagkat Manong. Ay saanen, tinang. Ada na panan ni Muknang. Kabaila kabagkatan ni Mang Tokyo. Nagkutong. Amangan numay tibkul ka ngay. Saan mo siguro? Takas lakadagsen la iti 4 kantos ni Mang Tokyo. Day talaga no sanga dosina ti ininom na. Nanay Isang! Nana! Apay, Muknang. Nanay Isang, umutangak man iti dilatam.
Saan kami pa ngamin ang nakagiling kat? Kasta ka din, manaw ti alaam. Oray no, innam nana. Ala, mabiit lang nga raw baraw. Kan nayunan nyo mo tinay ti kagod 2 kilong asukar. Unan. Ups. Adaw. Alam, ne. Kasla adayo ti papanan nyo Saan mo't nana? Kasapulan lang kami nga dati ipakan mi kadagiti kakadwa mi ngagtrabaho. Sa bagay. Ay kasanungay ti sampel ijay destino yan. Basit lang di malalamin nana. Umdas la pang asukar. Sana kas kadagiti daduma. Ang makaala dahi ti umdas apang bagas. Agsubsobra pa no daduma. Kasta aya. Ay, nakitam ka din ni Mang Tukyo dito dalan. Ay, awan mo't nana. Apay ka dahi. Kasanaw nagiinom da itay ditoy. Ang mga nuad da di tadalan ang nakaturaw. Di kayo danag nana. Ta sipsiputak to na magnaak. Kita, tiket ko sa word. Saan mo lang kitaan? Tulungam kit day no nakaturaw. Ibagam tagawi daw. Ay. Sige, nana. Kasta nga rin taramidag. Mala, inakaw. Ay, alaik man da ito'y makutaw. Uno da ito'y bagkaw. Tama pa anak ijay away. Awanan ti paginom ko kahit. Maday ta. Naikarga ka amin ay. Tay balon ko nga ay. Ano sakpay at aglabay iti asokar. Awan mo't namin ang tinabati iti kwartak. Inakaw. Mang Tukyaw! Nay, si damat gayam kalabaw. Ay, makikidanak man kan kamag na. Ay, tuun Ay, apay, ayan na ni muknang. Isopay lang tagbantay iti gilgilingan may. Barang no, adama lang nga ore kasla ulo ti palito ti puspuraw. Ne. Gayam Mang Tukyaw. Nasayahat man ta limpyo kay ta. Ay, kanyangay. Awan mo't paginom ka. Sa mapanak man ijay away. Barang no adapay lang nabatbati mi asampol ijay. Ay, uwan gayam. Adda malagip kaw. Kasla, adda dakkel na alay o iday. Ay, awanan nainom ka. Ay, Mang Tukyaw, ayapan na kami to tapno adamot maalamay. Ay, kita topay ano adda. Sige Mang Tukyaw, ayapan na kami to lata. Mang Tukyo, karga ang mamit to'y supot ko. Tapno adda mainayon iti ururno nga. Malala, yawat maun tanapun nun day to sakaw. Ikakmot itinaba day ta supot mau. Ato yan tinang. Agyamanak, Mang Tukyo. Ala, ano sampay lang ti rumwar, tanay. Pumudpudutan dito destinaw. Wen, Mang Tukyo. Ibatik man pa iti awit ko dito Nakadumot na ito imat mo, tinang. Wen, manong muknang. Adumot tinaikarga ni Mang Tukyo anaba. Ala, ang mga no nakaswerte man ni Mang Tukyo Siguro kasla da na ala na apaltat. Ay, padasig man mo ti mapan makimina si Jayanda. Tapno, makaalak mo iti uray paggatang ko lang iti butas. Ni, apay, nadadailan tay butas mo, manong? Unya ron. Kitaam na kitaam. Yada yung mamut, manong. Nagbangsit. Si Kamit. Yadayom ng tabutas mo, manong. Nagbangsit ko nakkat. Nay, aguray ka. Na, ni Tokyo mananday ito inabartak nakasanggir iti igid ti dalan. Asigak man kitday. Oy, Tokyo! Nabartak ka manan! Uy, ada balasan. Anay ka, apa nga kinatusan nak? Si Kamot gaya manang milat. Anya, nausawan kan. Ay, kwa manang, medyo
apagrik na laeng. Kaya't mo, to ulitan. Kaya't mo. Sanon aman. Ang mga no, agmarka, tanay. Kaslapay mo, kadakil ti pala, na itadakulap mo. Asaron nakpaya. Saan naman? Dito lang kaman sa akin. Awan mo. Saysayangan na lang ti birok na iti arak. Di nakat urnungan. Sayang ti maititad aswerte iti daytoy a tao. Takanayon mo't ama barbartag. Anay ko. Anay, tugtugan. Apay nga main, di mo mo't in-switch ti silaw. Anay ko. I-switch mo man nga raw. Unahin. Ay, agpadatan, kalabog. Sak na itugtugak. Sika, nababtog ka manan. Ay, apot. Anay ko. Manong kalabog. Ngayon, andiyan ka naramidan nyo. Kanayon kay latama disgrasya. Anay. Apay nga mga nakaidip ti silaw dito sumbrag ka na yatinang. Anay ko. Ganapay nga niya dalang paso dita. Ala, bumangon kayo kitin. Unay kayon aya. Ay, da kayo adwa. Ada ka din nawadwad ana urnong yaw. Wala tay. Dapat basay. Tapno, dapat paggatang ko iti maong apantalon ko Kat, si kamat nga imok nang. Ay, adamat ante. Makagatang akmat ante, baro abutas ko. Apay ka din ante. Uwan taamang ano sa dino lang, ti pangigasgastusan nyo, iti maberberukan nyaw. Ay, agurno nga. Tapno, dapat maigatang ko iti kasapulak Oray siya kante. Nasayaat no kasta. Kitaan nyo man ni Tinang, inururnong na dagiti birok na. Ita, agiskwila manan. Nasak, tsaka ita agiskwila nante. Na. Ay, imbag man, napanunot ni Tinang ti kasta. Day tama, ti dayawag ka ni Tinang. Nagagat, makitrab-trabaho dya usok, tapno laang adama urnong na abus-busan na nga agadal. Kat, da kayo ngay adwa. Anya mo ti plano yaw, iti biyag yaw. Ay, siya kanti, agururnungak. Tanya ngay tamok. Ang mga nadati kilat, masirpat ko abalasang. Di nakasagana ak. Basta sanda si patenday tamhuging mau. Lagi pa nyo tay pagsasao ako nada. No adda maisukibot, adda mo't makaot. Kaya't nasawon day ta. No adda kwartayaw, agurnong kayaw. Tapno addan to makautyaw, enton adda kasapulan yaw. Isang, arak mo man pa'y dita. Anya, arak manan. Ay sus, husto day ta inumon mang Tokyo. Kala maibusan iti arak. Kakit mo. Kakaisunat dakal. Tinabingay ko hindi maode, naggiling ka may. Sige din, mangtod ka pa ito sa nga buray. Naibusan tay paboritong arak. No kaya't mau, adataboy dito. Ikaw na, orayan yan, basta makaulaw. Ay na, Mang Tokyo, patayim tabagim ka po iti arak. San mo't aisang, kaya't kulaeng tiyo minam. Adtoy, arub ubo mo, tap numapnak ka. Sikamat. Adtoy, dibayad ko isang. Ay na, nagadun na kwartam. Ay, magtoy pa ilaang tay idulin ko, Mang Tokyo. Sige, mabilang at bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
8, 9, Nagado. 11, 12, Ay, sus. 6, Ala. 10, 19, 20. Nagado. 20,000 amin dito ha, isang.
Say-sayangam laang ti kwartam no iyin inom mo. Ala, mutoy pa'y laang. Taidulin ko. Alaam to, inton mausawan ka. Manang Milat. Oh, Tokyaw, si kamot gayam. Ay kasumrag ka Ay, sanon manang. Adda ka di na kalabukan muknang. Ay, napanday jay syudad. Napandagim matang iti usarenda. Kasta ka day manang. Ay. Naa, apay ngay ngagsan na ay ka. Anya ka diti masapol mau, Tokyaw. Ay, ako Ay, awan manang. Sige, tagsubliak tulaan nga, no sumangpot da. Ala, adakan ka dayta, no iso, ti kunam. Isang. Apay, Mang Tokyaw. No arak ti birukam, awan. Ngiminan, gapo iti kanayunan abwis. Ay, saan isang? Ako umayak ko umutang iti oray no sardinas no isaw. Ha? Umutang? Na, itaman pa'y? Kuwa nga main. Diyak napuputan na naibusgaya mo tay kwartak. Mabit lang. Adto'y di kwartam nga impadulin mo, idinabarbartek ka. 20,000 dayta, awan kurang na. Ha? Adda, inpadulin ko kun kay di nabartek kak isang? Ay, talaga abartek ka, Mang Tokyo. Di mo pa'y malagipan nga dagayam kwartam kanya. Ay, nagyaman ak isang. Imbaglakit din, tasaan mo nga inalmanan. Ay nauray kaskasano, Mang Tokyo, sa anak ama ng gundaway. Dayta nga min ka, tikunkunakan ka. Malagip mo, di pagsasao nga imbagakan ka. No adda maisukibot, adda mat makaot. Anya nga iti kahit asawon dayta isang. Ay kat no adda urnong mo Dayta ti kayat na asawan, Mang Tokyo. Iso arumbang laang nga agurnong ka. Tapno adda maisukibot, adda mat makaot. Ket no agkasapulan ka, adda makaot mo. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. No adda maisukibot, adda mat makaot. Tampok ditoy programa tayo. Kasta Latibiyag!